Kurari na ndohio na gikeno kiharu-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta njorua ino ya ngundi igicoka bururi-ini. Mutumia wake na kana kao, andu a nyumba na arata odumwe na atongoria a muthako uyu wa ngundi guku bururi-ini nimarekinyitie kiharu-ini giki kia ndege gutunga njorua ya ngundi Benson Gicharu uria uracokire guku bururi-ini irotuku kuma Venezuela. No njuge ndina gikeno muno muthenya wa umuthi kwaja ni uria familia yako yothe oka airport kuduga. Alice Wajeri ni nyina wa Gicharu na arauga ati uhoro ni makenetie muno marita family ya Njorua. Ndina gikeno na wa mbere ndirakenera Ngai wakwa ni undu wa gukorwo uhotani wa Benson urari ni uhotani wa Ngai ni gukorwo ni aragereire maundu maingi muno marari maritu. Maundu na ni mwenyewe ni ndirakoretwo matuikite murigo hari ni undu ni arageretie muno na riu ni tarakinyite mwisho. No ngwiciria ni haria ithu tuonaga ta twakinya mwisho ni nake Ngai ni ho akoragwo ari so ni nyonete Ngai arari oro mwena wake. Wajeri ona ni aratariria ati Gicharu anjiriirie uhoro wa kwenda ngundi ari o kana kanini. Anjiriirie kwanjiriria guthaka ari oro munini we tondu ari study 3 ni athakaga gymnastic na ageka wega muno. Gicharu ni muhotani wa mugathi wa fedha mathakoini ma Commonwealth mwaka-ini wa 2010 iria maharirio muciini wa New Delhi bururi-ini wa India. Ningi agicoka kihota mugathi wa bronze mathakoini o macio ma Commonwealth ma mucii wa Glasgow bururi-ini wa Scotland mwaka-ini wa 2014. Riu arauga ati we ndakuire ngoro rita riri ona thutha wa kwaga mweke ucio wa guthi Olympics hau kabere. Game ya Ramirez nakumbuka vizuri, baada ya mimi kunishinda nilipiga magoti nikashukuru Mungu, shukrani, na nikaambia mafano wa mine kuna kitu kubwa yenye iko mbele which sijui ni lini sijui God peke yake ndiye anajua. Thini wa ngucanio ndito irarari kuria Venezuela, Gicharu arang'auranirie Hector Luis Garcia wa kuma bururi wa Dominican Republic ngucanio-ini ya final. Gicharu ari na ukuru wa miaka 31 na arauga ati kuhota ngucanio bururi-ini ucio wa Venezuela ndurari undu muhuthu. I'm just happy but not excited because there's a bigger task ahead, but I'm grateful for the welcoming party. I'm just delighted. Thabarĩ ĩyo ya gwetha tigiti cia Olympics irarĩ nditũ muno harĩ Gicharu ni amu nowe tu kuma Afrika ũrĩa gatĩire tigiti hĩndĩ ya ngucanio icio cia bũrũri wa Venezuela. Ile kubwa ni kwamba kulikuwa na mabondia 7 kutoka Afrika, including countries like South Africa, na ni kwamba ni Benson Gicharu kutoka Kenya peke yake amechukua dhahabu, amechukua medali ya dhahabu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba ni historia tumeifanya Kenya na Afrika. John Kameta ni murugamiriri wa muthako uyu wa ngundi guku bururi-ini na arauga muthako uyu wa ngundi uri na mathina maingi maria kamiti ya bururi ya Olympics iremetwo ni guthingata. Unaweza kuamini ile pesa tumepewa katika qualifier na training ya qualifier ni 1.5 million. Tuifanye tikiti, tuifanye allowance ya mabondia, tuifanye kila kitu. Nao wanasema kwamba walitufadhili. Kusema kweli huwezi kumkatia mtoto uniform peke yake na ukasema kwamba hiyo yote italipa school fees, itafanya kila kitu. Undu wa kumakania ni ati atongoria a muthako uyu nio macanganire mbeca cia gwethera Gicharu tigiti na eku Venezuela. Ni minister wa mathako wa bururi ucio wa Venezuela wa muteithiririe kuona ha gukoma. Gicharu arauga ati akuhuruka thiku imwe acoke meharĩria-ini atanengira kambini ya timu ya bururi kiumia giukite. Kenya riu igatuma arui ngundi atatu na nio Gicharu, Rayton Okwiri na Peter Mugai mathako-ini ma Olympics maria makambiriria mweri 5 mweri wa kanana muciini wa Rio bururi-ini wa Brazil.